Видовме две различни постави на Вардар денеска. Како мислите дека сето тоа се вклопи на терен? Pa ne znam da li je to razlog naše zaista danas malo promenljivije igre, generalno stvarno smatra njihova 3-2-1 zona bilo izuzetno dobro i fizički jako, dominantno u dalšem delu, mislim da ono što smo istirali 1-1 duela nismo zaista odigrali onako kako je trebalo, izgubili smo dosta duela, možda se tu fizički potrošili dok su one zaista odigrale fenomenalno, nije često da u ženskom rukometu vidite 3-2-1 ovako dobro pripremljenu zonu, tako da su nam dale domaći zadatak da se u sledećoj utakmici spremimo mnogo bolje na njihovu odbranu, a i definitivno da moramo da obratimo pažnju, možda će Turinger to sledeće nedelje igrati, jer smo pokazali danas da nisu baš odigrali onako kako smo želeli. Ова е седма победа поред на Вардар. Колку сте задоволни од сегашниот учиник? Ma super sam zadovoljna, kad se upišu 2 boda, ono što se pamti je pobeda, ali tako? Mislim da smo zaista stvarili jedan jako lep rekord, do sad nismo znali da se radi o rekordu, dok nam nisu, ali tako vi novinari rekli, mi ćemo se potruditi da to tako i dalje ostane. Следна недела во Турингер, што може да очекуваме? Oni su dosta izgubili su utakmicu sa velikim razlike protiv Ferencvaroša i to je opet što se kaže uzvičnik za nas iz prostog razloga što će oni morati na svom domaćem terenu da grizu mnogo više nego utakmice koje su odigrali sad. Što se nas tiče definitivno vrlo mogu da nas iznenade sa tom dubokom zonom, tako da moramo biti spremni na sve.